Mutumia wa ukuru wa miaka 29 uria ni nyina wa ciana 5 aratabanirie giko kiria kihahurite aikari a tauni ya Nairage Nkare County ya Narok kuria aracinire ciana ciake 2 na banga muhiu. Kurerikana ciana ici 2 cia ukuru wa miaka 11 na 14 mararuagira irio na muthiaini bare yo iracungiriria ukubunja murango wa nyumba yao. Undu uria uratumire nyina kuihurwo ni matukuya na kumacina njikariro na banga uria arahiuhitie mwakini. Hawa watoto hata hawezi kukaa chini na ni watoto wadogo. Tukisikia wananieleza walikuwa wanapigania githeri, mwingine alikuwa anafukuzia mwingine githeri, ndio wakatoroka wakaogopa mama yao. Aliporudi nyumbani ndio aliwachapa vibaya akawachoma na panga. Mimi sikuweko, nilikuwa kazini. Jana asubuhi nikapigiwa simu nikaambiwa watoto wamechomwa. Sasa nikakuja jioni nikakuta wamesafirishwa wote na mama yao. Kuringana na muthuri wa Nyambura Timothy Ndung'u uria utarari kuo hindi iria giko giki kiratabanagio, aihuritwo ni kimako na kieha akiuga ndarerigirire mutumia wake utabania giko ta kiu kuona matiri muthenya ono umwe mari macongoira na kihiko-ini kiao. Mimi nimesikia tu walikosea, sijui walipiga mlango wakafunja. Sasa watoto wakati walijua wamekosea wakatoroka wakarara nje. Sasa siku nyingine akawatafuta ndio aliwachoma. Giko giki ni giukirirwo na njira nene ni afitha wa kuruirira ihoto cia ciana mwena ucio Elizabeth Kasura akiuga ciiko ta icio icungagiririo ni ureri muru wa aciari matari kihariro, undu uria augite magirirwo kwerwo makinya macacu ma kiwatho. Nimehoji baba ya watoto, nimemuuliza kwa nini ameachilia watoto wake, kwa sababu ukisikia watoto wanapigania chakula inamaanisha labda hawa watoto hawashibi. Baba akanieleza huwa hakai nyumbani sana, huwa anaenda kazi nje na mama huwa anafanya vibarua, but siku hizi wazazi wamekosa jukumu la watoto wao. Juu watoto wanabaki nyumbani wanajishughulikia wenyewe. Parents have lost their responsibility. Kasura ni ongereire kuga ciana icio igukorwo ikiamukira urigitani thibitari-ini nene ya Narok mbere ya gutwarwo muciini wa kurora ciana kuria megukorwo makirorwo na njira iria yagiriire. Riu mutumia ucio ahingũrĩtwo ceceni-ini ya borithi ya Narok etereire gukinywo igoti-ini ndagika o yothe.